Malala mali e aho e ki mo e lele i Tonga kotoa fia ki taritari lele ki mo tonu ki o mo ngahi o ngongo me le teo kai uma ai televisione Tonga ki he hawani. I he wakai ko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Whakatau wholofola i toko ni minista ki muli a Amerika ki he ne a whio king tupo wono i he palasi whakatu i he pongpongi o aho ni. Kamatai ngā unu atu e kau polisia Moimoi i ni ihi i ho foa nau kei talangataa ki he Tongatapu i whilawe i mo Typhoid. Pea whakamoone tongani mo Amerika ki haalea pau whemahino aki ki hono tokonia o e sektoa mau angaiwi pehe ki haalea pau whengai aki nui kau tauri ni a whio ki hono malu i potutahi o tongani. O kuto iei ngā hitala noa kehe na yangi pea i tau wakai ki ngahi o ngongo mei he malae o e sipoti kai uma ai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko auririani porotele. Nā e whakatau whola ki ene a whio king tupo wano ai minista ki muli o Amerika, Christopher Lendau hili ia ene tō ota i e mala e wakapuna whao mo tuhi pongponge aho ni, ko e konga ene a ahi ki he whanua e tolu i Pasifiki i he levolo maolunga. Nā i he mala e wakapuna whakawahampule a ngā whaamotu ai to koni pale mi anto ke tāwiri a mi Latu. Sekeritari pule mo sekeritari ke kabineti Paula mao ni ime he ofisi whakampastoa o Amerika me ni ime he ofisi pale mia ke talitali e mea mai ki tongani ai to koni minista ki muli o Amerika Christopher Lendau. Helia ne mea i pe a Christopher Lendau ki he palasi whakato i o whakatau wholofola ki hene a whio king tupo wano. Lorotonga ne mea i tongani na anea o tonu ai i he hoa tā o auni ki aptanga tau tahi meswila i tau liki, ko e konga e whakaamo a Amerika, ke toi whakaiwia mo whakalahi e nau wāwhinga e aki mo i kau tau e ne a whio. Nei whakamo o nia i ai minista o i kau tau e ne a whio, ka koe tamapiri nisi kalao ni tupo toa uruka lala, mo e to koni minista ki muli a Amerika Christopher Lendau ki halea pau whinga e aki o whikau aki mo e nau whinga e aki mo kau tau a Amerika ki hono malo i potutahi o Tongani. I he mea a Lendau rorotonga ai o wau whakamo oni, ko e whainga mali e eni ki hono toi whakalahi e whinga e aki a Tongani mo Amerika ta te whito ki e waa kau tau a Amerika. Ki to koni ki hono whasi si i ngahi ngāwe ta e whakalao o ku hoko i potutahi o Tongani, hange ko ngahi tautai ta e whakalao mo hono whituku ta e whakalao mo whafufu holo o i whaito o Tongatapu i he potutahi. Nā nepehe o ku lahi pe ngahi ngāwe e malawa e Tongani mo Amerika ke whakahoko ke whakalahi hono malui e o Sene Pasifiki pe koe whakaamuia a ealea pau ko whakamo oni ke to koni ki hono whakaiwia a iwi malawa a Tongani. Koe makamaile maho inga eni i he wāwhinga e aki a Amerika mo Tongani, a iene me ai tama pirinisi kalao ni tupo toa uruka lala ka koe minista o i kau tau ene a whio o whakamalo ia ai to koni me pōpō ko whai me Amerika. Whiawhia puta ahoni ke whahoko e harea pau ni, ko e ke whinga o aki ai. Kau tau ene a whio pe ke United States Coast Guard ki ono malui mono tauhi e tau ngai e tau ngai kongatahi. Oku toi ei mo e area pau e taha ke whikawake mo e ngai whamiri ka o ngai whakadiplomatika o nau i Amerika. O tui koe ongo mea koni e uau ku e whakahawa mai e tokanga makehe mai ange e sekeritari ki Pemo Amerika ki Tongani. Lolotonga ene i Tongani mahino pe ne to ia i ngai whakataha makehe a Lendau me ngai waa ngawe makehe pe pe ne mawahi atoai pe me i Tongani i he hoa he whiawhi o e aho ni. Keu hika whia mao ke taota ofiha toi mawhola ai mofi Typhoid i Tongani, kua ngā unuai ai kau polisi o whakahoko a e nau a ahi ki he kolo o hoa whoa, ki e ni ihi o kunau kei talangataa, mo i gai Moimoi pau ki he tūtu o ni whakataputapui i he kolo ni whikau aki mo mofi Typhoid. Keu heri eni e tuku atu e tohi whakamawhai me he potu ngāwe mo ui ki he potu ngāwe polisi, ke nau whakahoko ai ngāwe koia o kamata aneawhi, tupu me he lahi hono maumau i o ngāhi whakataputapui. Ko e whakaiki ki mo senori tātu i vai.
I he whamatanga ofisa pole kune toka ngai kina ātakai mo ulele e potungai mo ui se la whao, o ku mātuunga eni i hea o mai ke he wikeni, o ku kei iai pe ai toko sii i he kolo o ku nau ke io o whaikawa i he kolo ke he. I ene pe he i kai ke te whakahoko e potungai mo ui ai aahi, ka koe potungai polisi e whakahoko ai aahi ko eni i he whiawhi kotoa. O koe e kini i toko sii, o ku nau mau i pe ku nau talangata a ke ngahi, whakataputapu i koe nai o atu, pea koia i he nea umai ke ahoni, kua lawa e ngā aue na e whakahoko mo e Tongatapu le leo, Dr. Show, o tuku atu ai kore tokoni ki e kau polisi ke nau tokoni mai. Ki hono whaingai ke tao taofi ai talangata a koia, he neongo hange ko e lau koe ki he afi, ko e afi si e lawa tupu ai vela lahi o whaingata ange. Koia i ene tu koe kamata hi ahoni, aho to apure lulu ko ni, aho waono ko o February, ai una tu lewa ke mauto e whai ai ahi kong mau whatagatakai atu, e tagatakai atenia koe kau polisi. Pea i he mawhai koe ko oange ke teki nau tolu, o malawa ke nau mauani ihi, pea nau tuku at ke whamau anga. Koe ak mau whaampe ke o atu i he polokalama koni, ke mea e ho eiki, e kakai o hofua, neongo koe ko ngalahi o kolo, nau talango fua. Ka o kuiai pea ki ni toko si. Lo tonga ni o kuiai tokanga makehe, kai uhi kai tō ai tō o flu, pea oksi pinga tatau pea ngai whakailunga flu mo e Typhoid. Nā te whakamahina i toke tā pule wa angau ki tu a, toke tā o whatū kia, ko e whakailunga o toi makehe ange i he whakailunga Typhoid ko toko tā akulanga kete ka i he tuunga whatū tā maki. Pe ko hiko taimini o lolo tonga aluki o lunga pa mo e fika ia ni ihi konu asiange pa mo e fulu anga maheni Pe aku mei foki ke nau natula tatau ke whakahasino tatau e whahinga whakailonga e ko ia me ngai whakautua ke hange ko e fulu. Pe aku mahu inga ke tala noa i ko hi kai tau te fito ka ki nau tolu koe ni koe i hengo kolo koe ni alongo teme pea mo hofoa. Pe hange pe ko hani ihu nau ilo na nau iaha whehui wāo fia pa mo ni ihi kone o kupuke. Ke nau whakatoa ngai peo nau mai ngai whakailonga ko ia. Pa nau wheinga he waweta ha o peo talatala ke sio kato ke tā pe koe ha sentai mo ui of tahatu koe uhi pe ke whakapapau o kai ko Typhoid, pakapau lewa ko Typhoid o kulava o whaito o kei taimi, pia whaito he wawetaha ko ihi ke sai. Ka koe ngai whakailonga te whito, kua paupe ke mofi ni ihi a koia. Ani ko iai e siam Typhoid. Kua paupe ke mofi, tānaka atu kiai mo ene whakamosia, pia pehe ki he tā vai, pia ene ihi a lua mo toka kovi, Pia kuiai mo ngai whakailonga mahu inga o pito uwhie maui ange koe langa kete. Langa kete pe alu taimeni ihu nau alu whakataha mo i whakalele. Pea taimeni ihu kai ke ia whakalele. Ka ko whakaamo pe ke whakamamafa i heni, koe langa kete taha ia he ngai whakailonga matu ak mahu inga au pito. Koe ka pau e alu pe langa kete mo e alu ke lahi ange fu uwhie mau au pito ke nau whetu taki nau toke si. Whai mo sio hato ke tāka ki nau tolu. He kau ia he ngai whakailonga o whakatu tāmaki. He ka pahe kai ke whai ha whai to o ki ai he wawetaha, e ala lava pe o hoko ai whanoa e toto, pe ko e awa, ngā kauhu whanga he whakatapu, ai ni ko ulotonga hoko ai palparema ko ia, he ko e whakautua whoko e ni oku hoko ia he halanga mea toko ni, Kai ke hoki hoko hoko atu peha no Moimoi i ofi e kau whiohi wā ofi, pe wani ihi koe ni oku mao e mofi Typhoid. Koe lolo tonga ni o kei tu umao pe i he toko whā, ai ni ihi oku nau poke i he Typhoid i Tongatapu ni. O ku iei e tui e toi le leiangi hono toka ngai kina o ngā hima o ngā iwi uhila a tonga ni i he kaha o. Ka heiri e ni whakamo oni ai e ki Palemia, no pele whakawhanua mo i kautaha mau ngā iwi a Amerika, ki hale a pao whi no aki ke poupoua ai whingai aki i he ta whaaki whekumi, whakalakalaka mo hono ngāwe aki o iwi mei ki listahi. Li te atau kapo mo i whakaikiki o e hale a pao koni ni whakamo oni ki ai a tonga ni. Na whamo oni eni, lolo tonga whakataha a Senita e Pasifiki ne whai i Hawaii.
Pehe me ofiso e palemia e toko lahi a lea pauni ki ono whakaivia se ki toa mau anga iwi a tongani mo whakalahi ngai whaunga mau anga iwi fo ou. Ka wai e mau anga iwi tau ki he uhila, mau anga iwi o ikai whakawhalala ki he iwi whakauhila, mo mau anga iwi sii ka oku lava tu whaki me ia i he uhila. E toi tokoni whoki ki ngai tokoni whakakonga, mo tokoni whakateknikale ki ngahi se ki toa kehe. O whakataumua e ngā weni ke whakapapau i o inasi e kakai o Tonga, hangahi mau anga iwi o ku maa, whalala anga, pia toe maa whoki. Pea koe tokoni ki ai, mohono whakaaonga e ngai mau anga iwi malawa ki whakafo ou, hange koe whaamasola, mo havili. Koe konga e ne whenga ke a o ke tau anoa tau ni mā, ko ngau e kakato ake mau anga iwi fo ou, o whakataumu a ke whakangata, whakaawhuli, hatoenga we ake e lolo, ki ono fo'u o e uhila. Ke whakasisi i hono tukuange atu e ngahi kasa kona ki e ata. Mai o ngonga le tio pe televisoni Tonga, kwauri tea tau kapo. O gulahi a hono whehu ia ai to o ngā a hono ngawe ake o mea ngā awe whakakompiuta koe AI, pe i loa i he lea whakapiritania koe artificial intelligence. Koe mea ngā awe whakakompiuta whakamuimui taha eni ko hake mai i he a kenga fo ou o i teknolosia. I ene pehe o gulahi ai a hono whehu ia, pe o kuilelei nai ai mea ngāwe koe ni i hono ngawe ake i tongani, pe o kune kaiha asi e ia ai to o ngā ilo ai tangata. Seno li tato i vai mo e whakaiki. I he whaike eke a ngonga le te o Tonga, me tali kita wa atoka ngai kina ngai whatamak wha kompiuta e sautupo. O kune toi o kulele au pito ai mea ngai wha kompiuta ko ini ke he wawe ai ngā wei. Ko no moni o ku lahe a whehui pa mo toka ngā lahe o pite ki teknolosia ko ni. Me whahinga hange unau ki me mana wahe ki ai koko ka mea ki tau mana wahe ki mahinga pe ki tau mahino i pa mo ilo tano le rei pa mo no ngai whatu tāmaki. Ai ko ia ai ko na fa mea ngā ue ko ni pa ko teknolosia ko ni ki toko ni ki wawe ngi tau ngā ue mo te le rei ngi tau ngā ue. Ka wawe a pite ai whalalaka i teknolosia ko ni me hange pe ko poto ai ngā ko ngai poto wha kompiuta. Hange ko ki exercise na rere nai ke kau tōreke reka mea ke nau sio ki ngahi ata mo ngahi imisi. Me te nau lawa whawhaki ke he imisi to tonu koea koe na whaitai. Ma mo imisi koe na ngā ke teknolosia koe ni ke whao. Ai koe whatātai a koe ngahi poto wha kompiuta koe ni mai. Koe tau mua pia ke tokoni ka e lawa pia ke ngāwe halak hani ihi. Ke whatupa ka pamahe mo ngai whatamaki hani. Ai koe mahuinga pia koe ke tau ilo ki ai. Tau mahinoi. Ilo no ngai le rei pa tau mateu teu ki ngai whatu tāmaki koe ngai halaka tō tāka te tau tō. Ko me me koe tau mua pia koe ngā koe ei ai. Ai koe no whaere taha koe. Ko hange peha ki here tā whatou mata. Te ke lawa pia ki ngā ke he le rei. Ke lawa hatoko taha u tau mua koe ki ngā ki whamamahi aka taha. Nāni pehe ko teknolosia whakano pōni ko ini o aonga mo toko ni lahia ke whakalakalaka o e whanua, ka au whia mau ki whapapau i e ngawe aki ki ngai sektoa. Tau te whito i hano whakalakalaka o ia koe whanau i he mahino, ko e langa whakalakalaka i whanua e makatuunga i mano whakawa elelei, ai mo ui mo e kahau ai whanau, ke oa e whakawhalala ai mo ui i he teknolosia pe AI. Ko AI ko teknolosia whakano pōni, ko ne ostuku mai pia ngahi tali mo ngawe ke whai, o ikai te whē mau ke ngā ue pe whakaukau i ehe tangata. O kumalawa he teknolosia ni o tali hangai whehu i o tuku atu, o a upe ki hono whao hangai whakamatala pala kalafi, pe he ki hono whao ha i misi ha tokotaha o whakatatau ki he tokotaha totonu ko ia. Ko e makamaile maho inga ai ta oni ki he University whawhonua Tonga. I he whaiwhaiangi ko malawa ke whotuu i he University hapolo kalama ko mata i tohi i he lesoni lea whakatonga me urunganga whakatonga. Koe konga eni e whinga ai potu ngā wea ko me University whawhonua Tonga ke whaivia ai ilo e whanau me hako tupu e whanua ke poke mo whakatolonga ngahi lea me urunganga whakatonga. Ne whahokai a nea whia polo kalama whakatau kei ai University o whakatau mua ma ai whanau wako i he ngahi kolisi ke whakalahi e nau ilo ki he maho inga o le soni koe ni ai a wako i he University pe he ki ngahi le soni ko toa pe o wako i he University whawhonua Tonga. Ka koe whaikiki mo litea tau kapo. Ko polo kalama whātau ke ini, ka whenga māli le leia o ku tuku e TNU ma ai whānau wako kolisi.
Ke nau lawangia i o pōtala no mo kau whai ako mo ni ihi o whanau ako i he TNU. Whikau aki me ngai taumu a ako, me taumu a ngā ue, e lawa he ngai polokalama ako i TNU o whiau a whiema o koia. Nai whakahoko ai e whakaike eke ai o ngonga le tio mo taki o Vaa Education, Arts and Humanities toke tā sela te sina. O whikau aki me makamaile mahu inga kua usia e TNU, ko kamata ai ako mata i tohi ki le son for all na whakotuu i he tauni, ko lea whakatonga me ulunganga whakatonga. Ko whanau ako eni e uongo full mā walu ko naule e sisita ki Vaa le son ko eni. Pea o koutui ko uhi ko e iai e ko ngai e mau ngahi polokalama fo o na te kei ke whakaari ia ki he whanua pea mo e whanau ako o e open day o e whaosi o tau posi i September ka ko uhi ko lawa hono tali he TNQAP pe ko wa whamawhai ako ko ia ko e a Tongani ngai polokalama o e ngahi polokalama fo o ke ngahi wa ako ke ngahi ako anga ko ia ai wa ako ko e ni pe ako tui ko tahi ngahi me a lele ne lava ke whakakato he ahoni ko e tuku atu e kaupure ako e ngahi ako anga ko e ni me na ngahi polokalama fo o whakahoko he tau ko e ni ke whanongo ki ai ai kau whakawhi o e aho ko e ni he na e mahino au pito e manakoa ki he whanauni ahono mahino o ko kamata e polokalama uluaki mata i tohi ko ia ai ako anga ko ia ki he rea whakatonga mo o nganga whakafonua pea o koutu o whenā pastonu pe ia pea mo e te watu ko eni ko uhi ko le son tonga e ua o ku ihe form fitu ko pasia e whanau o ka pau nau pasi e rea whakatonga e ua ko eni pe ko taha i ai o ku whainga maari e lelei au pito ke nau kau mai ke uluaki mata i tohi ko ia ai ako anga ko eni Lolo tonga eni, na toi pehe e toke tāte i sina, o whakaama e university mo e nau kau whai ako, ke mahu inga mālie e polokalama Open Day ke whanau wako kolisi, ka tau te whito ke ngai api ako kolisi. Ko e taumua te whito o e whotutu o ko eni, ngā ue pia mei he whailesisita e university, ko iai ha whainga mālie ke mau to e whakaatai ai ngahi ako anga o e whekoti tau tā, pia mo whekoti tau tā, ke mau whaia whelongo aki, pia mo e mātua tahi whanau, ka pehe ki he whanau ako, me ngahi ako anga, pia pehe whoki hange i he high school, tau whito ki he ako high school, pia pehe whoki ki he whanau fo o ko toa pe ia, o fo o mai ke ngahi ako anga ko eni e wha o e whekoti ko eni e tau ko eni, pia na amuha whanau lolo tonga i he ngahi ako anga ko eni e whekoti. Ke whai ai hano talanoa ke te ngau tolu o whekau aki, pia mo ngahi polokalama lolo tonga ai ako, ai ngahi ako anga ko eni, pia koe haha ngahi makamaire fo o ko ausia e ngahi ako anga tau taha i he tau fo o ko eni, mo e manaki kamata atu ai whahai tau ako ko eni, pe kai ki ngata iai, ka mau te foki, ke mau tuku atu ki he whanau, o ka pau te nau eke ha ngai wheheu e whekau aki, koe hānai e ngahi mau anga ngā ue, pe koe hānai ha ngahi employment pathways, e lava ke nau wakai atu ki ai, i hanau hili hanau, ka kata me ngahi polokalama ko ia ako, whakarere i ngahi ako anga e wha ko eni. Koe Open Day ko eni, nai whai whakawaa, pe koe whakaapi ako pe e Open Day ko eni. Nai whakafofua ki api ako kolisi e hongo fulu tupu na anau kau mai ki Open Day, ai ngahi waa ai university whakafonua a Tonga. Koe polokalama ko eni, na ilongai e fia e whanau ako i e nau mamata tonu, ke ngahi ngā ue me whaunga ako o whakahoko i ngahi waa ako. Ko uhi ko whekomi mo si ofia e nau kahau, ka tautau te whito i he ngahi ako anga whaka university te nau whili ke whakakakato e nau ngahi tau mua ko ia. Mai o ngonga le tio pe me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Pea kua kakato e ngā ue ki hono tangaki o e whaitoka mahina i wholaha ke whakawhainga mālie e ngā ue potu ngā ue langalalahi i he porokalama ngā ue langa whakawhakawa whanga o tā.
Ne whafuafua e lofe ki he whitunga furu topu o ka inga o lofe ne tāno i he whaitokani ne kau i he o wau tanga ki koeni ane awhi. Kau hipe koe polokalama ngā we koeni a e pule anga ki hono whalahi o i konga hala ki he elia koe a i he polokalama ngā we hala whakawakawa whanga uta. I he whaumatala a lofe ki o ngongo e le te o tongana e ka kātoi ngā weni i he mamalu e po uli ane whiawhi pea lava mo hono whakatoka whakalelei ki ngā tolo ki whangaloto ai e oku iai ai ulua ki lofe. I he lolotonga niko a tā a mahina ke hoko atu e ngā we ai pule anga. Ko lofe whakatatau ki whaumatala a he tau hi whanua o wholaha lauto ka iano pehe kia lofe, ko e to aia me fisi me he koloko nā wai, pe nā wai i lea whakatonga. Aia ne o maia me fisi e he tuitonga o i taimi ko ia, aia ko hawe aua ke hoko ko e ne tangata tau tai. I he whaumatala a lofe i lorotonga ni, au te eki malawa ke whakapapau i e taimi o talanoa koe ni i he kuohili, ka aku nau mahalo i kua laka i e seni toli wā. Ko lofe ko fisi. Pena o mai he tuitonga ko ne tangata tau tai. Pena hau pia nofo i mata aho. Pea toki hau ai goni ki sia, ai ko whoraha ko no api ko nawai o nofo i boi nawai o au goni ki aho. Ko anga whuke o tala ko ono aho, nei whai e sia kupenga a lufe i mata aho. O ku pāpaia mai koe ai konga ai tuitonga. Ai au ku uwai ki motoa matapura alufe ko pae ngai hau ko mau e pae ngai hau ku inga ko papaia mai ko ngai tui o mau e lufe i mata pe ne to faure ki waka ame o whakaheka e sino tui o mau e motoa matapura ko waka fo mi moana pe to whanonga mai e pe alufe ki nawai ki ono kainga kore ke tu ua moia hoka ke tuitonga hufanga whakatapu ko ke hatu i tankonga ko tangata tua u tankonga ko tu i tan kakata pe si faire he kainga ai mea ko tona tange lufe pe whakakato rewa ai tuitonga kai tankonga pe lufe i whangaloto. Nane pehe o ha a whangaloto ai au ku iai a lufe i he taanga a koe ni salo te tupo tolu i loa koe otulangi ai au koe taanga ene o ku hinga ki ngahi te leo anga koe au ngahi to i tonga pe hai mo whangaloto. Ai aku pehe e kupu walu o e taangani, he langi ko makamaka na angalo, whai anga e tō whāmoe alo, whangaloto kei tuu i nā vai, i a lufe mosi e ne mateaki. Pehe e loto ka iano na i loa a lufe hi taimi koe tangata toa i tongani pea iai mohono kolotau i loa koe kolotau o lufe ai aku tuu whenga aki pe, ai kolotau ni me whaitoka ko mahina. Pehe e louto ka iano neongo na ilifia i a lufe, ka na e toio ngoa kau hiko e ne tauhi hono wā mo ofa ki hono tu i. Mate kolo tau, paguai mononga ai tala heni. O hoko mahi api ko tu. Ko api pe tokua na tu ua i a lufe. Pagu hopo atua i ke api ko hiki hoko. Ko abia goen na whaiai hono hoko a lufe mo e tu i tonga. Pe ko api hoko mai ko api ko whakalala a. Pehe na e whakalala ai hosi hono hoko. Pe osi ko ia pe haka a konga ko o lufe na e toe. O tanu ia i he malai koni o kuteu ki ave ki ai malai mahina. Pe ko mea ia koe whakakaukau ia koe o ku whai. Tuungai hono whakaukau ke awe te kāinga koe ni. Ke nau alu pe ki alufe. Nofu ki he. Ka tae ngā aue koe o ku whai. Ka koe tala ia o whei tu uni. Keke he ko hingoa lufe o ku keitu whakaholo mai pe i he ahoni i he whamiri lufe. Pe ako kau ai lufe ki kauhala uta. Ko e uni o ngongo whakaloto whanua pia ki hawani koe ngahi o ngongo me malai o e sipoti hoko mai o ka hili ini. Pamalo te tau kei whi au mai, koe wakaile wa eni ki whamumui taha me he malai o e sipoti.
Pea i kei whawhewhai he time Seattle Seahawks a e naui kona Super Bowl ai akapulu whamelika i Amerika. Ko hui koe aho ko ia oe nei whakahoko ai koe a Super Bowl na ne tui whiawhia ai ne tao wala whakatonga ko ne pole pole aki a e ne Tonga. Pea lawa e whakahai ke kakai toko lahi i ka ingata pi Amerika ka i mamani ne nau mamata ki he teu koe a Super Bowl ai kei pole pole aki e Holani ke ilo toko lahi neonga e ne North Amerika mo awa inga ko i Amerika i e ngahi timi tu ki mua i he akapulu wha Amerika ka aku ne kei whei lau kau aki pe a Tongani. I li pote ngai kau tahangongo mi Amerika na e pehe kau whai ako akapulu wha Amerika a pe ako St. John ko e mea whawhiawhia lahi ki ai a ahiat ko ia a Holani ke api ako o ne pehe o kulawa e kau whai ako me api ako wakai ko hoka tahai no whanau ako ke tu unga maa o lunga ko eni ke nau iku nai ai whi au hi Super Bowl pia ke nau te mana tua mai api ako na e ako ai. Nā kai ngatai, kana te whake atu me ngahi mea ofa ke api ako me whanau ako o kau ke ne whalani wa inga Seahawks na ane whaki ma ai whai ako. Koe whamimi taha pia mihe malai o e sipoti. Koe whakailewa e niki he tuonga o e ea i hona tuku mai me wa whakaimatangi a tonga i whamotu whakahoko atu e petelo taulaki. Malelo marie ai hou eki mo le rei tonga kotoa, tai rei mo tolu ki he whiawhini. Koe tau whaiwhanonga at koe ni e au whia pe uhatu mo tohu i ngahi wheitu e ni, la i ngahi wheitu e ni, pea e lololahi ngahi wheitu e ni, mo ia i hamana mana. Ka koe tau ngā unu atu ko ia ki he sāpate. O whai e tokanga atu ki he sai korone whakatalu piki koe ni ko e mila na e toki whakahingoa pe ia e whisi he ngahi hoa koe na tatoksi tu ami ai. Aia koe alotama ki whakatalu piki a ko noa hiba, o whahingoa ia ki he sai korone whakatalu piki koe ni ko e mila. Pe kai ngata iku he eria koe au wanu atu e whakafuafua ke ngā unu hifo ki he potahi whakatonga koe au Tonga, potahi koe au tere ki Tonga. Pea mo tere ki toke lau ki he sāpate koe ni, teni o mai ai hamatang maa alohi whakatupu mau ki he potahi koe au tere ki Tonga, pea mo tere ki toke lau. Koe alotama ki uhana ku kei toka pe i he kotoa koe au Tonga, ka koe wakai koe ki he whakahifo mamau atu koe konga pena o e cyclone whakatalu piki koe ia ko e mila. Pea o kei hoko tai pe whatokanga koe ni, whatokanga hako whare i tokanga ki ngāhi baka iki, po tahi koe Tongatapu mo ewa, tere ki Tonga mo tere ki toke lau, pea whai tokanga atu e malawa ke mau, tuku hake whakatokanga koe ni kia pongpongi, mo tānaki ba ngāhi whatokanga ni ihi, ki he po tahi koe ia o tere ki Tonga, pea mo tere ki toke lau. Ahani ma koe ka hoko mai, koe cyclone whakatalu piki ko e mila, e whakafuafua ke toki ngā onu he whako tau pota haite ne o mai e hahavili matangi mā lohi whatupu mau ki he sāpate, pe te ne o mai moha uha ki he konga lahi e nihi o tonga tau whaiwhanonga atu ko ia. Ma wahe ai ko ia ki he whakatonga, toka me alomari e koe te ne o mai e ha alomari e ki he konga lahi e nihi o tonga, pe kei whaiwhanonga atu ai pe mo e alota maki ko ia koe ki he konga loto koe ui ka hauta te whito ki whakatonga ko ia o e otu tonga. Ka koe whiawhini en tau whaiwhanonga atu au whia pe i a ngai taimeni, malawa ki lolola i a ngai taimeni tau te whito ki he whakatoke lau, niwa fo ou, pe ako hawiri wangi ki mo whengi aki ki kotoa pia Tonga. Tuku ke he pe potahi whakatonga ko ia o Tongatapu mo e wai mo potahi ko ia tere ki Tonga mo tere ki toke lau, au hawiri ma alohi koe. Mele tahi wanima ki he hoa i a ngai taimi. Koe fua maa whanaina he maulalo taha ki he pōni, koe tigrise sa se uoua, o wha, pe toi malawa pe ki toi maulalo ange tupu me he uka lahi. Ka koa pongpongi, tau whaiwhanonga atu mo ia awhia, uha tu motolo lahi angai taimi, malawa kai mana, tau te whito ki he whakatoke lau niwa whauga pe he ki wawao. Mamata ke whunga la e ria ko ia haapai Tongatapu mo e waka ka au ke hawa e whiawhi, whainga maria pute ke uha tu motoke e ria ko ia haapai, ka haviri o ku hola pute haviri e ria ko ia o Tongatapu pe mo e watu ke he bea tere ki Tonga, pe mo tere toke lau ke malohi pe haviri ai. Ko e fua mawhana a pongpongi, malunga taha ki he tolu noa, tolu taha, ngai wheitu ko uhalahi, mau e ki moko ngai ai ea. Mei he whiawhtokona ki au ke pongpong sāpate, he uha mai ngahi e ria ko wawao haapai, pia whakaau pike ngā unu māria e hifo ki e ria ko Tongatapu ki he pongpong sāpate moha lololahi. Kei ko hawiri whatonga e ka mata ke tawhi mai me he toke lau, ai whawhawhua mai le tahi hongo fluke tānima ki he houa. Mo kei malo he patape hawiria e ria ko ia potahi ko ia tere ki Tonga, pe mo tere ki toke lau. Koe fua mawhana ena,
maulalo tahana la wa okay pe to ki moko ange ai ko e tupu pe ia me he ualahi sai ko sa pate fai tokanga ki he sai krone whakataru piki ko e milanga unu mai ke potahi whakatonga ko e tonga potahi ko ia tere ki tonga pe mo tere ki toke laute ne mai ai ha matangi malohi whakatupa mau ki ai ia o havili ki he mai le tahi whanoa ki he whanima pe a tō taktaku au ke mai le tahi e nima ki he ono noa. Ka koe toinga koe tonga, whatonga e me pete tau whai whanonga me uho uha lolo lahi anga hi taimi malo he pete havili he e ria ko ia o Tongatapu pe mo ewa a wai havili ki he malo hi whatupa mau ki ai. Pea koe tūnga ena o ku iai e fua mga whana e uto ki i moko ange ai e a whakahoa ki ngai aha kuna tau toksi tu a mea. I tupe me malo hi havili mo e uha ko te tau whai whanonga tu pe mo ia. Ko e taimi e tahi tau maari e tahi i he pōni o si wanoa koe me hongo fulu maha toka ia hengi te wanima ko ia ki he whā. Ko e hopala a pongpongi i he taua fitu ko ia ki he fitu pe a hopo mo mahi nā i he toi hongo fulu ko ia ki he ni mai fia pongpongi. Ko e ahanima ko ka hoko mai ki Nuku'alofa whatonga ia nge moni te o ke prerulu e uha pe a malawa ke mo mana pe kai ngata i ka moni te e malo havili a o au ki he havili malo i whatupa mau pe to holo i whai ka koe pule lulu ka mata pe ke alo maari at ko whainga maari pe ke ha uha tu moto lolo lahi mua mana ki ai pe to ka mata ke foki me malo i koe la a ki he a ko ke whaasinga ko ia o e wike kahua wai ke he tigri se sasi tolua. Ko tau ngata ngā pe ke whiawhini ko wha malo te tau kau ka mo Moimoi pe tau whai whanonga atu ni ko ngā kono tuku atu ngā hi whatokanga tau te fito ki he potahi whakatonga ko ia o e otutonga. Ka mo mea. Ko petelo tau la kia mo i tu unga o ea ka tau toe wakainge pehe ki ngā hi ulo i o ngongo. Whakatau whola i to koni minista ki muli a Amerika ki he ne a whio king tupo wono i he palasi whakatu i he pongpongi o ahoni. Ka mātai ngā unu atu e kau polisia Moimoi i ni ihi i hofoa nau kei talangataa ki he Tongatapu i whilawe i mo Typhoid. Pea whakamoonia tongani mo Amerika ki he alea pau whemahino aki ki ono tokonia o e sektoa mau angaiwi pe he ki he alea pau whenga e aki mo i kau tawe ne a whio ki ona malu i e potutahi o tongani. Mo e kakatai pea i ngāhi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione tonga ki e howani mo i whakaamu ne au taki ko toa atu pea ki he loto whale ko toa kai malo e tau kei whi au mai ka mou mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, US Deputy Secretary of State visited Tonga today following the success of the Pacific Agenda Summit in Hawaii. Police step in to help ensure villagers of Hofoa adhere to restrictions imposed due to their typhoid cases. And the Prime Minister signs a memorandum of understanding with the United States to assist in Tonga's energy sector. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. The US Deputy Secretary of State Christopher Landau visited the country today, attending an audience with the King, meeting with the Prime Minister and signing an agreement with His Majesty's Armed Forces, before departing in the afternoon, continuing his Pacific visit to Fiji and Samoa. The United States Deputy Secretary of State Christopher Landau arrived at Whaamotu International Airport this morning following the Pacific Agenda Summit in Hawaii, which was also attended by Prime Minister Lord Whakawhanua. He was welcomed at the airport by the Deputy Prime Minister Dr. Latu, Chief Secretary and Secretary to Cabinet Paula, staff of United States Embassy in Tonga and others. He then paid a courtesy call on His Majesty King Dubo VI this morning at the Royal Palace in Nuku'alofa. The U.S. Deputy Secretary of State then signed an agreement with the Minister of His Majesty's Armed Forces, the Crown Prince Dubo Toa Ulukalala at the Mesfield Naval Base in Doleki. In his remarks, Landau says this agreement is between His Majesty's Armed Forces and the United States Coast Guard, aiming to assist with the security of its water and the Pacific Ocean. The United States Coast Guard is one of the finest
institutions of the United States. And we are very, very proud of it. It goes back to the earliest days of our country, and it has been providing service to the American people for more than 2 centuries. We're now in our 250th year of independence, and I think it's particularly fitting in this year and on this day when we have a Coast Guard cutter right here in the harbor of Nuku'alofa to be signing with the Crown Prince this enhanced shipwrighter agreement that allows for enhanced cooperation between the United States of America, particularly our Coast Guard, and the Kingdom of Tonga to help rid the Pacific of those who are violating the law, whether violating laws regarding fishing or laws regarding the transport of drugs. There are many, many things that the United States and Tonga can do together to increase the security of this great Pacific Ocean, and I am so proud, Mr. Crown Prince, to be here today with the great people of Tonga to be signing this agreement. So thank you. His Royal Highness Crown Prince Tubotu Ulugalala acknowledged the support from the United States as it will greatly assist with His Majesty's Armed Forces' responsibility in protecting Tonga's water from any illegal activities and others. While in Tonga, it is a valuable opportunity for Tonga's government to hold high-level discussions on important issues of mutual interest, including reviewing the challenges Tonga faces regarding the visa restriction imposed by US on Tonga. His visit is part of official meetings in 3 Pacific Island countries, including Tonga, Fiji, and Samoa. The visit forms part of ongoing efforts to reaffirm and strengthen ties between the United States and Pacific Islands. In an effort to prevent any further spread of typhoid in Tonga, police have begun visiting the village of Hofoa to monitor individuals who are still disregarding restrictions in the village in regard to large gatherings or attending large gatherings outside of the village, especially for Kawa Club gatherings and events where food is being shared. This follows the issuance of an authorization letter from the Ministry of Health to the police to carry out this operation, which began yesterday. In a televised program, the officer in charge of environmental health at the Ministry of Health, Selafa'o, says the action is based on reports this week that there is still a few people from the village who continue to attend Kawa gatherings in other villages. She adds that the Ministry of Health will no longer conduct the visit. Instead, the police will carry out inspection every evening. Meanwhile, there are concerns due to the current flu season, as flu symptoms are similar to those of typhoid. The Chief Medical Officer of the Public Health Division, Dr. Afatokia, urging the public to be more aware of the symptoms of typhoid fever, a bacterial infection spread through contaminated food and water. Common symptoms include persistent high fever, headache, weakness, stomach pain, loss of appetite, and either constipation or diarrhea. In more serious cases, patients may experience abdominal swelling or confusion. She advised anyone with severe pain, persistent vomiting or extreme weakness to seek medical attention immediately. At present, the number of confirmed typhoid cases in Tongatapu remains steady at 4. The Prime Minister Lord Fufanua has signed a memorandum of understanding with the Endurance Energy Strategy Incorporated of the United States of America regarding the energy sector. This is to advance cooperation in the exploration, development and deployment of subsea geothermal energy. The signing was held during their bilateral meeting in the sidelines of the Pacific Agenda Summit in Hawaii this week. The Prime Minister's office stated that this MOU will support Tonga's energy sector and the expansion of renewable energy solutions from on-grid to off-grid and mini-grid electrification, including partial subsidies and technical assistance to other sectors. This is part of their effort in trying to provide services to the people of Tonga that are clean, reliable and affordable, while harnessing intermittent renewable sources such as solar and wind.
Not only that, they set a target of 100% renewable energy by 2035, aiming to phase out fossil fuels entirely for electricity generation. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. There is growing concern about artificial intelligence technology and the impacts it could have on our people and our society, and whether this tool is beneficial for use in Tonga or whether it could weaken people's knowledge and critical thinking skills. During an ICT training this week, CERT Tonga Director Latu emphasized the importance of taking a balanced approach to AI, as it can be useful, but there are some limits. Speaking to Radio Tongan News, the director of the Computer Emergency Response Division, Latu, said he strongly believes the technology is very useful in improving the speed and efficiency of work. AI is a modern system that can automatically provide answers and complete tasks without requiring much human efforts or deep thinking, and Dubo believes it is a tool that can greatly assist with the development of the country. However, he stressed that it must be carefully managed and used appropriately across sectors, particularly in the education sector, as the nation's future depends on building a strong foundation in children learning and development without becoming overly dependent on AI technology. The Tonga National University is further committing to the preservation of the Tongan language and promotion of culture with the introduction of a new program in Tongan language and Tongan culture. The development was officially highlighted during the university's recent Open Day. The Open Day provided a valuable opportunity for secondary school students to engage directly with lecturers and current university students, discussing academic pathways and career goals that can be achieved through programs offered at the university. Radio Tonga News spoke with the Dean of the Faculty of Education, Arts and Humanities, Dr. Sela Teisina, who described the launch of the new program as a major achievement for the institution. She confirmed that 28 students have enrolled in the newly established courses this year. Dr. Teisina also expressed the university's hope that the Open Day would be meaningful and beneficial for secondary school students, particularly those preparing to transition into tertiary education. The Open Day was organized at faculty level, with more than 10 secondary schools estimated to have participated across the university's various faculties. The program was marked by strong enthusiasm from students who were able to observe firsthand the teaching methods and academic activities offered, helping them make informed decisions about their future university's studies and career aspirations. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. And the relocation of the ancient burial ground at Mahina in Folaha has been completed, allowing the Ministry of Infrastructure to proceed with work on the Whangauta Bridge project. Talking Chief Lufe confirmed to Radio and Television Tonga News that the remains of more than 70 individuals were unearthed and have now been relocated to another site in Folaha, the Whangaloto burial ground. Liliani Poltere has that story. With the relocation of the remains from the Mahina burial site to Whangaloto, the people of Folaha are relieved that this operation has been completed successfully and allowed for the Whangauta Bridge project to continue as planned. However, this operation has sparked interest in the story behind the burial grounds, and it is tied to the origins of the Tongan chief Lufe. According to the man who holds the Tongan chief title of Lufe today, the stories that were passed down over generations of the family tell the origin of the Tongan chief title Lufe. It is said that Lufe was a warrior and fisherman from a village in Fiji called Nauai. The Tu'itonga at the time, believed to be Havea too, brought Lufe from Fiji to serve as his fisherman here in Tonga. Lufe and his family first settled at Mata'aho before moving to Folaha. Then one day while Lufe was at sea fishing,
he discovered the body of the Tu'itonga who had been killed and was missing the bottom half of his body. He then brought the remains ashore, and such was Lufe's dedication and devotion to the Tu'itonga, he instructed his family to cut his own body in half so that his body could be used to complete the king's, so that the Tu'itonga could receive a proper burial. His family carried out his wishes, and then the rest of Lufe's remains were then buried at what is now known as the Whangaloto Burial Ground in Folaha. Lufe and the Whangaloto Burial Grounds are mentioned a composition by Gunsalo Te Tupo III known as Otulangi, specifically in verse 8, that recognizes Lufe's loyalty and sacrifice to the king. Meanwhile, Tongan chief Loto Kayano says Lufe was known as a warrior in ancient times and he had his own fortress. The Lufe Tongan chief title continues to be carried on by the Lufe family today and is part of the Kauhalauta clan. Before we part, here's a final look at tonight's top stories. U.S. Deputy Secretary of State visited Tonga today following the success of the Pacific Agenda Summit in Hawaii. Police step in to help ensure villagers of Hofoa adhere to restrictions imposed due to their typhoid cases. And the Prime Minister signs a memorandum of understanding with the United States to assist in Tonga's energy sector. And that's it for your radio and television Tonga news for tonight. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Thank you for joining us. Have a good evening.